babu on dambugal sappo e go'a ɓangal fil mujahada no yewta en fi tinnagol e waɗugol moƴƴireji ɗin. qala llahu taala, allah teɗuɗo towɗo ndaari walladina ɓe jahadu tinniɓe fiina fi amen, na fi aduna ɓe tinni, na fi goɗɗum ngo. min ƴetti garante menen kadi lanahdiyannahum, wallahi min fewnaɓe subulana wa inna allaha la maa al muhsinin. wa qala taala wa'budu rabbaka rew jomma hatta ya'tiyaka al yaqin. wa qala taala wadhkur janto isma rabbika wa tabattal, taƴoɗa kala dendanangal feeji ɗin ilayhi, jokkoɗa ka makko kanko Allah, tabtilan hattirde e taƴagol. ay ina ɗati taƴo feeji ɗin fof ilayhi ha ka makko. wa qala taala faman ya'mal mithqala darratin khayran yara, ko wano noon kadi lannintinen aya on wa man ya'mal kadi mithqala darratin sharran yara. o dal nokkugo wama to qaddimmo kala ko ardinan ɗo liyan fisikum wonkiji mon ɗi min khayri immorde e moƴƴire taji ɗo koni on tawa ɗi dallahi ka Allah taw sikku haɗa komo moƴƴi ɗon on e mum moƴƴi ɗon, komo waɗan ɗon on moƴƴi ɗon e mum. huwa khayran wa azama ajra. wa qala ta'ala wa ma tunfiqu kala ko itton sadaka min khayrin fa inna allaha bihi alim. wal ayatu ayaje fil babi arɗe ɗen e ngal dambagal kasiratun hiɗe ɗuuɗi malumatun ko ɗe andaɗe. wa amma al ahadis, amma hadis e jeɗen fal awwal hadis arano an abi hurairata ƴettama aba hurairata qala qala rasulullah sallam inna allaha taala an allah teɗuɗo to ɗon qala o daali man adali kala añanɗolan waliyan waliyu an, kala añuɗo giɗo an nina mani fagad adantuhu gomɗi haray mi hebilani komo bil harbi gere. haray ko ɗum woni oɗo lutti perdi ka mo allah hebilani gere, allah alamo piridata. wa ma taqarraba ilayya, ɓattorali lan abdi jiyaɗan bi shay'in hunde ahabba ilayya nde mi ɓuuri yiɗude, min maftaradastu alayhi ha hewtiti nde o applicata nde o gollata konko mi farli hoore makko. mi mana ala ko goɗɗo ɓattorta Allah ha nde o waɗata julɗe farilla ɗen joyi, suumoye on, hajju ngun, zakka farillan o ɗimmo o timmina ɗi. wa ma yazal abdi jiyaɗa on noon serata kadi yataqarrabu ilayya mo ɓattoralan bin nawafili nafiloji ɗin fiwata en sikku joni ko farilla on tum ɓattorte Allah naafila min misen wo jiyaɗo an kadi seratano ɓattoralan noon kadi naafiloji ni hatta o hibbahu ha mi yiɗamo. fa ida ahbabtuhu awale so mi yiɗimo kuntu mi wona e sam'ahu noppi makko ɗin alladi yasma'u bihi ɗi o jentorta, tawa o jentotako si wona ko moƴƴi. wa basara mi wona gite makko alladi ɗen yubsiru bihi ɗi o daarirta, ta o darata si wona ko moƴƴi. wa yadahu mi wona jungo makko allati ngon yabtisha biha ngo o nangirta, ta o fonta ta o nangira no sewna ko moƴƴi. wa rijlaw mi wona koyɗe makko allati yamshi biha, ɗen ɗe o yarata. wa in sa'alani ta kadi so tori kelan kala hunde afatu mi okkoraymo. wala in ista'adani wallahi so molori lan kadi hunde law idannahu mi dandaymo. rawahu al-bukhari. adantuhu haray mi hebilanike mo, ay alamtuhu haray do mi andinimo bi anni min muharibullah, mi pirida e makko. ista'adani o moloray lan ruwiya bin nun wa bil ba. الثاني أن أنس يتام أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الرب فيكم في اللقاء مقضية حديث القدسي عز وجل قال أن لا ماك إذا تقرب العبد الله دالي حديث القدسي ونسجيا دان باتك إلي فادا شبرا شبال وباتك لان شبال تقربت إلي ميمي باتري مديرا أن سغنال حكيكو الله يدي إجياد مكون retiro iwa e boneji ɗin ara tawa mo e ɗoftagol mo e teddingol mo e rewgol mo. ida tagarraba ilayya so ɓattori landira an sogonal kañum tagarrabtu minhu mi ɓattoray mo ba'am kuulal ko wiyete kuulal ko yeru darnde. ida atani so ari lan yamshi mo seppude mo yarde doy a tayto min kam mi aray mo har wala tan haram ɗo dogude. rawahu al-bukhari. الثالث عن ابن عباس يتام عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكي نعمتان دارانون نعمة جريد مغبون هنا يوتيدي هنا ويلسندي في مجي فيهما في مجي مغبون هنا ويلسندي فيهما في مجي كثير كل من الناس مردين أسي حتى قال تلال والفراغ أو تان ونقول آدين هتيدو andi cellal ko ngaluwo ko ɓuri kon tuma nawnuɗa ma nawniraɗa nana on tigi noon heeƴa ka noon cellal ko ngalu nani hankinta e ndi ñiiri hino luuɓude la mami waali mi ronki hiɓɓidirde gite am ɗen ayi sida foti andude cellal ko ngalu fewno ka selluɗa ɗon ɗon ko andi tanɗa Allah konko ɗuyete yettugol nemaji Allah ɗin ayɓa e baraji.
andi kadi hettagol ko tan wo e hettagol wona aden hettiɗo ko ngalu tuma nangaɗa jogaɗa ma ambargaɗa e ko nandita tawi ɗin piiji kon say andata rawal Bukhari yo Allah okkor en cellal okkora en o waɗan yimɓe hettiɓe ta lerde faala o en maƴay immoɗen huwen ko faalaɗen huwde kon allahuma amin o waɗan yettirɓe Allah ɗum kadi الرابع نايبون دون أنا عائشة يتامن من عائشة رضي الله عنها أن النبي وند أن باجل صلى الله عليه وسلم كان ولاتك يقوم من الليل مهمة وجمع وداره جولا حتى تتفطر قدماه هاكو إدما كون انفكيو الله أكبر سيدي أن والو دانا دي ما والو أمود تود الله أكبر تودنا والو وزينو دي أن أنكم كو أبيردو دو فقلت له من نانيمو لا لم تدع لما تصنع هذا يا رسول الله كل هو انت جولا كو ما تكيو وقد غفر الله لك الله غندي يا فكما ما تقدم من ذنبك kala ko addinda e bakkatuji ma wama takhara ko nettinda ala ne laado jaabi ko gonga shami ya fama kala ko mi wadi kala ko mi wadata kono ene afala uhibbu emi yiɗano min kan hiɗa sikkana kono nde mi wonata abdan jiyaɗo shakuran yetto nemaji Allah ɗi muttafaqun alayhi hadha lafsul Bukhari hadise wulure hadise timmuɗo temedere ila fuɗɗiɗen deftere nden wa nahawahu sifa makko hadise on fi sayen ka Bukhari ka Muslim min riwayat al-Mughira imorde filla Mughira bun Shu'ba hadise wulure go al-khamis jawabun dum temedere go الخامس حديث جوابون اندر قال دمبغال عن عائشة يتامن من عائشة رضي الله عنها أنها كانت قالت بماكي كان لا تك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر سناتي نصف وسكترون أحيا الليل أورني تجمع جمكم ويقظ أهل وفين بنبيهم كلا واو رجول دي مودارو وجد وتنو وشد المئزرة وحبتوا بمك وحب سنترون متفق عليه والمراد كفانا على الأشهر الأواخر أسق وسكترون من شهر رمضان كل رسومه والمئزار توبة من الإزار كتوبة وهو دون كناية كسود قول أن إتزال النساء غايو إتغسونا قالوا حق توبة بپوتي توسنا دين بدارانو ديوانغا وقيل بيام المراد كفانا تسميره كسب دوما قول للعبادة ديوانغا الفعل دون يقال نبي شددت لهذه الأمر mi natani ɗe ɗo fiyake mi haɓɓani ɗe ɗo fiyake mi isari tuba amba wono pullo on innirta mi ngati ɓernde an nden ma ngatu ɓernde ma nden hollali o maɗɗoto nde on o ngata a wigol nelaɗo kadi haɓɓay tuba mum ban fi ɗum hollali ɓe yimmotoni ɓe ɗaɓɓa duhol go spécialement sentiroɓe haɓɓa tuma haalay goy ko yimmoto ɓe darano ay tasmartu mi duumanike mi desidi wa tafarrakta lahu mi humanike nde hunde mi homanike nde hunde السادس يجابون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد أماكي المؤمن القوي قم إنه كل تنمي دول خير هنا بري موجودة وأحب هنا براك دي إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف دي أو قم إنه لؤلو هما تاهون تتاسير ما يمكو كدي هون تطيها جلو ويتشيري kala ko fewja meɗen e ɓaawo mum ko maako ɗo wo meɗen e ɓaawo mum ko mu'minu daif goɗɗum toon honɗum no wiya a tawta ko tawata na kon akhi wa fi kullin wo noon hino e maɓɓe kamɓe ɗiɗo kala gomɗinɗo dolnuɗo on wo gaynowo haaju on womo gayanta haajoɓe fof hayru moƴƴere no e maɓɓe madama ɓe woni gomɗinɓe kono wiigol sukundu ko ñaw ko wallintingol ɓernde ndala e hiris lerɗan alama yan faw ko e dow konko nafanma wasta'in billahi hoolora Allah yondinora Allah wallira ɗaɓɓira Allah ballal wala ta'jas wota a runku mimana ta wonu aden ronkowo kala ko nangi a gaynata kala ko nanguɗo a gaynata won kelluɗo gaynowo haaju in asabaka si heɓima shay'un goɗɗum fala taqul wota wi law anni harami fa'altu kana fa'altu mi golluno kana latoto no kada kada harami huuno ɗum ko ni woni rayno no hoolor Allah yondinora Allah anda ko ni Allah hoddiri walakin skon ɓul wiw sa yi woniri ni ma woniral ni qaddara Allah ko Allah hoddiri woni wa ma sha fa'ala ko fa'ala kon huwata
fa illam taftahu amala shaytan fa inna law anduno wi'ugol haranu mi wanno ɗum ma haranu mi waɗano ɗum ko ɗoni law taftahu amalu shaytan ko udditir ɗum golle shaytane no mi mana haray a udditani iblisa dambugal kawnatirane rawahu muslim astabi uje ɗaɓum ɗum an huƴƴettama e makko kanko muslim anna rasulallah on nelaɗo allah sallallahu alih w sallam qala o maki hujibatin naru yiite ngen howirama bi shahawati faaleji aduna a jokkay tun faaleji ma ɗin munca howgo ngon yanaka nder yiite hujibatil janna aljanna on howirama bil makari ko mettata wonki ittugol sadaka wonki yiɗa ɗum immagol juula subaka wonki yiɗa ɗum accutugol darugol tere e weeli foti yaha darsu ma yaha bayana wonki yiɗa ɗum a jokkay tun ɗi mettay ɗi wonki kin noon ta mum kiyogo ngo yanaka nder aljanna muttafaqun alayhi wa fi riwayatil muslim are filla muslim ko wi ɗum hujibat howirama ino lontinira huffat ka howirama badala wattitir ɗum lontinir ɗum hujibat to o bi ma'anahu ko ɗoni ma'ana mum ay baynahu wa baynaha hada alhijab woni hakkunde neɗɗo on e aljanna on ma yiita nge nde heedode ɗo fa ida faalahu so huwi ɗum ɗon dakalaha o naatay e nder aljanna on ma e nder yiita nge الثامن يتتبن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال أماك صليت مجولي مع النبي ونبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة جمع ربه ميوتري با ماكو من جولي نقول فافتح البقرة نلعب باغيني فاتحة بيوتي البقرة كيسان الإسلام من الكتاب فقلت مني yettifa bagara kono yarkaw indal mi akaw timmin ayate modere o waɗay ko o hewti ɗon summa mada o feƴƴi fa qultu min mi faami yusalli biha fi rakatin mi andi ko ngol fof woni wadde darde o surni fa bagara fa mada o feƴƴi kadi fa qultu min awa yarkaw biha o waɗay ruku e maggol summa ftaha refti o surni ngol o udditi kadi annisa suratu nisa fagara ha o jangi ngol kadi o gani tum mafta refti o fuɗɗiti ali imran fagara ha o jangi ngol kadi e ɗo hadise ɗo taw waɗen ɗo eskal musidɓe julɓe o anndi no woodi wiyoɓe sa jangi darde aranere nden kafiruna darde ɗimmere nden sellataka ƴetta inna tayna kal kawsara comme misal tum waɗɗen ɗum ko faljere simi juuliri kafirina darde aranere ɗimmere miɗo wawi wadde naasi ɗimmere miɗo wawi wadde bagara bi manam miɗo wawi ƴettirde ley miɗo wawi ƴettirde dow on yiiɗo nelaɗo waɗi bagara darde aranere nden ni sa e ɗimmere nden ali imrana e bi mana darde wotere nden ɓe jangi bagara e nisayi si ɓe yiltitani ali imrana tawino ɗum ko ella ɓe wattano ka tawi noon e nder ko ɓe jangi kon ɗi suratuji tati fof darde yaɓuro hiɓe janga mutarassilan hiɓe pooɗa kadi na wasi ko worwor ida marra bi ayatin so feƴƴiri aya fiyamo e nder mo woni e nder mum tasbihun subbihinago sabba o subbuhinoto so feƴƴo ida marra so feƴƴiri bi su'alin aya ka duwa torede sa ala toroto o ida marra so feƴƴiri bi ta'awudin aya ka duwa molede ta'awada o moloto ko ni o gerdi thumma raka refti o waɗi ruku on fa jala wonti yaqulu no wiya kadi subhana rabbiyal azim fa kana laati ruku makko kadi nawas ko turo tumɓanto nahwan min qiyamihi ko hella darde makko nden layle summa qala refti ɓe maki sami allah liman hamida rabbana lakal hamd summa qama refti ɓe immi ɓe dari kadi qiyama darde fawilan juutude qariban ɓattinde min maraka immorde e ruku mo ɓe waɗi on nane summa sajada refti ɓe waɗi sujudu fa qala ɓe maki subhana rabbiyal ala fa kana laati sujuuda maɓɓe on kadi qariban hino ɓatti min qiyami immorde darde nde ɓe darino nden ka batte ruku rawahu muslim التاسع جاءنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وي صليت من جودنا مع النبي وندى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع فطال القيام نلا جوتني درغونغol hatta hamamtu hami ebbi bi amri suini wadugol ko boni kon doni dum be feññinane hande sikketen joni ko tajugol julde nde yama ko soppugol ne laado qila be wi wa ma hamamta bihi kun ɗum
eɓɓunoɗa no ɓaawi ha mi jiiɗa eɓɓuɗa warugol ko boni kon no eɓɓunoɗa ɓaalo e hamamto mi eɓɓi ana jirsande mi jooɗoto adaw mi tertomo yande o juula muttafaqun alayhi ko boni kon noon ko ɗum woni ko o faandi al-ashru safa ɓuno an anas ƴettama anas radiallahu anhu an rasulillahi ko ƴettane laaɗo sallah sallam ɓaalo wi yatba'u al-mayyitu jokka e mayɗo salasatu piiji tati ahlu wa maluhu wa amalu ɓeygure makko nden jawle makko ɗen golle makko ɗen ɗiɗo tati kala ɗowtaymo par ce que kene ngo ko towal makko o naɓete ha ka berɗe andi jawdi ndin ɗowti kene ngo kadi a ɓeygure nden kadi ɗowtaymo ha ka ɓuru golle ɗen kadi ɗen kadi ɗowtaymo ha ka ɓuru fa yarji rutto isnan piiji ɗiɗi o yabqa heddo wahidum gotum ko on ɗon ɗiɗi yiltoto ɗin yarji rutto to ahlu ɓeygure makko nden wahlu wa maluhu e jawdi makko ni yo Allah wallumo ta na ɗiɗo ɗiɗi o waɗuno ko valeur ko ɗiɗi o hittinno fimo ko ɗiɗi o wanno soobe sona ɗum haray o perdi o yabqa heddo amalu golle makko ɗen Allah rawnaɗe wonano welsindaɗe fimum yawitaɗe muttafaqun alayh al-hadi ashara sappo e goho an ibn mas'ud yettama abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala o maki qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabaji Allah maki aljanna o aqrabu himo ɓuri ɓattade ilaade ko faade goɗɗo mum min shirakini ali di kinal paɗe makko ngal wannare yiite ngen kadi sullu dalika ngen kadi ko noon ɓatturi goɗɗo ɓuri kinal paɗe makko ɗen rawahu al-bukhari ko andi ngolen haka hittinɗen aljanna o fiita o fuuto e mbahimo ɓatti wono fanɗi haka hittinɗen no hulire nge yiite o ɓajayi nge ɓatti en no fanɗi asani ashar sappo e ɗiɗi on annabi firas rabi'ata bun kabil aslamiyu khadima rasulullah kurkadu nelaɗo no sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffa ko jeyaɗo yimɓe suffa ma huwa suffa ko miskinaɓe ɓe mara hay suudu ka naata ɓe nelaɗo waɗani ɓen caali hum ka binde juulirde ko wiyete yimɓe suffa ɓe qala wi kuntum inni ubitu miɗo walotono ma rasulullah nde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa atihi mi addanamo ɓe wudoyi ndiyan ko ɓe salli gorta kon wa hajatihi e haajuji maɓɓe hedditiɗimbi mana besoji maɓɓe ɗi fa qal nelaɗo maki salni koni torolan an kadi goɗɗum fa qultu min asaluka enele min komi torima en jangi ɗon andi o qissa ka suwar min hayati sahaba yiltite toon yehi qissa on no juutiri noon moƴƴa ma noddon numéro téléphone ji ɗin 628 60 53 09 665 même numéro 631 même numéro 601 même numéro on sayi fagal nelaɗo maki awa gayra dalika torolal goɗɗum warana ɗum ɗo nani ɗum ɗo na hunde welde fi ɓultuminni huwa daka ala kon fa larana ɗum nelaɗo dare enen ɗo hande so yiidi e nelaɗo ɓe maki toro landolal goɗɗum mi toranoma Allah heɓa mbuya min koynota min ko ɓiɗɗo ɓeeɗa wiya min ko laamu koyemi laamu ley ndin ɓeeɗa wiya min komi heɓi jawdi ha fanɗi e min wi o koye Allah naɓan hajju ma koye Allah nadan aljanna ɓaala on sayi nelaɗo maki awa ɓaawi ko be ɗum a insisti e fa inni a walliran ala nafsuka dow hoorema be kasrati sujudi ɗuɗɗingol juulugol rawa muslim ko andingol en ɗuɗɗingol juulugol no sabimbinana goɗɗo natugol aljanna الثالث أثر عن أبي عبد الله يتامى أودو ويقال نوي أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك عليك هنا فيما بكثرة السجود دينغول جولغول فإنك أن لم تسجد لله جولا تعالى سجدا تعالى سجدة سجدير إلا رفعك الله بأسوانا لبان تريسا من درجة ɗum noon kaka lahara o ka aɗuna o wa hatta anka o fukka o itta e ma biha sabu nden sujudere khati'atan bakkat rawahu muslim arabiu ashar an abi safwan yettama safwan abdullah ibn busri al aslami radiyallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki khairun nas ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof man tala umru ko omo gurdam mum ɗan jooti tawi o hasuna amalu golle ɗen kadi hino moƴƴi wono woniri ko ɓuri bonde yimɓe ɓen kadi ko juutuɗo gurdam tata golle ɗen ko bonɗe rawahu tirmidi wa qala hasanun hadisun hasanun ko hadise moƴƴuɗo labaɗo
busru be dammil ba'i wa bisin almuhmala toɓɓa ɗon ko inde goɗɗo almuhmala welsinda ɗon ko toɓɓa ka on kam الخامس عشر سبو يوم أنا ناس يتام أنس رضي الله عنه قال وماكي غاب عني بقى عن ويرنينو يندقو أي أنس بن النضر رضي الله عنه عن إيطالي بدر كغير بدري رنكتا ويد فقال وي يا رسول الله غبت من نمي ويرنك أن أول إيطالي غير أرانا أمي تواكا باتل المشركين مهابودا هفراء بين غير أرانا مهابودا هفراء بين من ملوكتاما la inilla staytuuni Allah ashhadani o tawnila gere go ita o tawnilan ital mushrikin haɓuɗugo shirkoɓe la yuriyanna Allah wallahi Allah yiyayma asdaukum huwata ɗon kon falamma kana tumande laatino yawmu uhudin in kashafa almuslimun ko ɗum woni o wonkiti julɓeɓen faqala o maki allahumma Allah a'tadiru ilayka miɗo gantinoka ma mimma yawma huɗi ñande gueɗe huuɗi in kashafa almuslimuna julɓe ɓen fof hunci koni julɓe ɓen hunci ko julɓe boyi dogi pottitilegoy saabu sattugol gueɗe on faqala wi allahumma ya Allah min on atadiru ilayka mi molike kama min gantinike ma mimma sana haulay fi ko ɓeɗo ni wadde haram mi waɗali ɗum yani ashabahu ɗimol makko ɓen dogugol gollegol wa buraw miɗo dandino ilayka fa alayka ma mimma sana haulay ko ɓeɗo huwi kon yani almushrikin shirkoɓe ɓen mana ƴettugol ka fasuto julɗo o mooli ko ɓeyɗa huwi kon o mooli ko ɓeyɗa kadi huwi kon summa taqaddama refti o ardi ha legoy o continue fastaqbalahu fewtite e makko jokkitimo legoy Sa'd bun bi Mu'ad fagalanimo ya Sa'd bun Mu'ad aljannatu aljanna on wa rabbil Kaaba mi wondiri jeeɗo suudu Kaaba mi yeehi ka aljanna inni min ajiri miɗo heɓude mi wondiri joni suudu Kaaba miɗo heɓde nini riha ha ɓurgol aljanna on ɓen hooli Allah honno min dun uhudin immorde ka ɓaawa felle uhudi ɗo qala Sa'd inni famastata'tu ya rasulullah nelaɗo min kadi ko ɗum mi huwata famastata'tu min mi wawata ya rasulullah ma sana ko ɗo woni huwude kon qala Anas maki fawajadna bihi min tawi e makko ɓaagere on gasi bid'an wa thamanina darba 80 e goɗɗum soppande bisayfi kaafa aw ta'anata bi rumhin ma ɗum yuwande labboru aw ramyata bi sahamin ma ɗum fampande dagawal wajadnahu wallahi min tawi mo kadi utila gomɗi o warama wa masala bihi almushrikuna shirkoɓen seekitimo taƴiti andi e feraɓɓen ko ɓuri konko wargo bongo ɓe warata si ɓe heeɓi feere goɗɗo yo Allah dande ɓeɓude feere men fama arafahu anditanum ahadun hay goto illa uktuhu sowna bandira makko on kadi ko anditirimo bi banati ko guƴe kolli makko ɗin Allahu akbar qala Anas ma kunna min latinara meɗen yiyayno aw nazunnu ma meɗen sikki anna hadhihi al-aya oɗo aya nazalat ko jippi fi koye fi makko wa fi ashbahihi e fi nandutuɗe e makko ko noon aya on Allah daari min almuminin no yiya e gomɗinɓe rijalum worɓe sadaku gonguinɓe ma waada ma ahadullah konko ɓe ahodi Allah alayhi e hoore mum ila akhiri ha ka on hattuɗo surat ahzab aya 23 muttafaqun alayhi qawlu wiigol makko la yuriyanna Allahu Allah yiyay ruya fillama ɓe ɗammil yaye saabu waɗegol yaye on tura o kasiri ray ay la yuziranna Allahu wallahi Allah feññinayi dalika ɗum ɗo linnasi fi wonande yimɓe ɓen waruya fillama kadi ɓe fatihima saabu kanji ɗiɗi ko ɗi waɗa kon poccal dow wa mana mum zahirun koko feeñi kon wallahu a'lam. an sadis asar nogay e jeego on sappo e jeego on anabi mas'ud uqbata bun amir al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala lamma nazalat tumande jippino ayatu sadaqa aya ittugol sadaqa ittugol jakka kunna men laatino hamilu meɗen rondotono ala zuhurina ka ɓabbe amen dongal fa jaa rajulun gorko ara fatasaddaqa o itta sadaqa bi shay'in seeɗa kasirin e fatasaddaqa bi shay'in o itta e sadaka goɗɗum kasirin ko ɗuuɗi fa qalu ɓe heferaɓe inna mura'in oya ko yingo warri wa jaa ara rajulun gorko go akhara goɗɗo go kadi fatasaddaqa on kadi itta sadaka bi shay'in sa'ire nden goto sabu angal fa qala ɓe inna allaha ala laganiyin ya yandi ko yondiniɗo an sa'in fi hada fi nde sa'ire oɗo haaju Allah laayi ɗum sabu ko fanɗi kon ɓe mana nafiki sa heppini a daɗata
sarat ɓe ɗini ke halaka fa nasalat oɗo aya jippi alladina ɓe yalmisuna wonɓe aybinde almuttawi'ina wonɓe wadde naafilo min almuminina immorde gomɗi ɓe ɓen fi sadakati ka sadakaji ɓen wonɓe aybinde ɓen ɓe borrama walladina e ɓen laajiduna taw ɓe heɓali illa juhudam sowna tinnare maɓɓe nden alaya ha ka on hatti ɗon muttafun alayhi wono hamilu me nden ronto no aybi dan min nun saabu ko nun on waɗa kon tural wabil ha e muhmala e saabu o ha so wiɗo welsindaɗo fimum mo toɓɓaka ay yahmil ahaduna goɗɗo amen no rondotono ala zalika ɓawa makko bil ujurati saabu yoɓegol jodde alegol goɗɗo no waɗayno golli yagal yoɓe wa yatasaddaqu biha o itta ɗum sadaka asabi achar عن سعيد يتام سعيد بن عبد العزيز أن ربيع يتا ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي يتا نبا جل صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله فيكم كوفيلي كو جتي الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى أنا نكان قال دالي يا عبادي جيا بيان إني حرمت الظلم محرمني توني على نفسي هوريان waɗi hoore am mo toñata goɗɗo o jaltumi waɗi toñi ɗen kadi bene kum hakkunde mo muharraman harmuɗe yandemtoriken fala to jalamu wo ton toñidiri si wona ɗum on wawata wurude e jang on wawata wonde e hoolare ya ibadi kono jiyaɓe an kullukum on fof mon dalum do ko on majjuɓe jaɓe ɗum illa man hadaytuhu si wona on momi fewni min Allah ko Allah on dalde fastahduni taɓɓirelan peewal ahadukum mi fewna on ya ibadi kono jiyaɓe en kullukum on fab jaay on ko on weelaɓe illa man atamtu sowona on momi ñammini fasta amuni ko ɗum woni ñamminanelan ɗaɓɓirelan ñaamugo alegoy ato imukum mi ñammina on ya ibadi kono jiyaɓe en kullukum on fab aarin ko on holɓe illa man kasarku sowona momi holtini yo Allah holtini Allah يا حي يا قيوم إنا نسألك باسمائك الحسنى بصفاتك العليا أن تكسنا لهولتين تامي فاستكسوني دابيري لان تشونتي أكسكم لهولتين يا عبادي إنكم أنونو تقتلون هيدون فالجد بالله لجمع سابو فالجد والبكات والنار إن يلرمو وأنا هنا من أغفر الذنوب من إيافة بكات جميعا بندانغال فاستغفروني كون ياري إنسان كان أغفر لكم إيافة ya ibadi kono jiyaɓe innakum no onon lan tabluhu on wata yettinde on wata hewtinde on wata hewtinde durri lorra an kan fata durri lorrugollan fata durruni sakko lorrollan walan tabluhu on wata hewtinde kadi nafi nafgollan fatanfa'uni sakko nafonni komi landi on ko dina kan ya ibadi kono jiyaɓe law anna awwalakum hay sawni aditiɗon e mon ilay baba adama wa akhirakum e sakkitiɗo mon heɓede wa insakum e yimɓe mon fof o jinnakum e jinna mon kanu on laatike e ala atqa galbin o woni e dow ɓernde ɓurɗo hulde Allah rajul gorko wahidan goto minkum e moɗon ma zada dalika ɗum ɓeydal fi mulki e laamu on ɗo fof son hawtodiri on wallidiri ma zada dalika ɗum ɓeydata fi mulki e laamu ango chein hay e hunde ya ibadi law anna lakum harawno wodanno on walaw anna awwalukum hay aranɓe monɓe wa akhirakum e sakkitiɓe monɓe wa insukum wa jinnukum kanu hay tawni onon ɗo fof on laatike ala afjari qalbi rajulin ko woni e dow ɓernde ɓurɗo malkiseede ɓurɗo wonde criminel e gorko wahidan goto min komi moɗon mana kasa o wata ɗuytude dalika sabu ɗum min mulki laamu ango chein ha e hunde ya ibadi law anna awwalakum hara sinno aranɓe monɓe wa akhirakum e sakkitiɓe moɗon ɓe wa insukum e yimɓe mo wa jinnukum e jinnamo ɓamuɓe darino fi saïd ɓamuɓe dariki kan afan fi saïdin e terrain wahidin goto fa saluni ɓe fof ɓe torikelan goto kala ko faala kon Allah daali fa ataytumi okkay kulla insan kala neɗɗo ma sa'alahu mas'alatahu landal ngal o landi ngal torande nde o tori nden maga naqasa ɗuytotako dalka e ɗum mimma ma naqasa dalika ɗum ɗuytata mimma e ndimorde moƴƴeji wonɗi ɗin ka an illa kama yan usul mukhyatu si wona embere ko meselal ɗuytata ida udkhila singal nadama albahar e bahar
meselal ɗen anndi ɗon meselal ɗen anndi ko jankum ɓowrukum taw ko ɗum ukkete e baharu sintere ko ngal immodata kon ɗe anndi lahe hunde ngal immodata ndiyan ko ngal ɗum waawi ɗuytude kon ka nder baharu si aduna on fof yimɓe e jinna moɓoniri torki Allah Allah akkoray gooto kala ko tori ko ngo yilto o ɓeyda ɗum ko non woniri ɗuytata e ngaluuji makko ɗin ko honɗum jooɗi ɗen en alaa toraade ko honɗum waalɗen ɗaan ɗen en alaa toraade Allah subhanahu wa ta'ala himo mari ko liibi ko lellata lannata himo maapodi e ko mari ko kono noon kadi e o inni ya ibadi kono jiyaɓen innama hiya ande ko woni ɗum amalukum ko golle ande ko woni tun innama hiya amalukum ande no ɗi golleli mum o husiha miɗo contorde ɗi lakum wonande o ko boni kon fof feere ko moƴƴi kon fof feere yalla waɗen ko moƴƴi kon jicca peesa peesude law uwaffikum haram summa uwaffikum refti mi jonnitoya mbi manam ɗo contante o mi anda ko jeel mi jonnitoyay on iyaha faade ɗeɗo golle faman wajada kala heɓuɗo hayran ko moƴƴi fal yahmadillah yo yettu Allah faman wajada kala heɓuɗo hayra dalata ko hina ɗum ko tatana ko moƴƴi ha aray so yehi toon ɓaayo felu to Allah toñata fala yalumanna wata o felu illa nafsahu sowna hoore makko qala saïd maki kana abou idrissa laatike oɗo ida haddasa bi hada al hadis o yewti yo hadis wallahi jasa o jikketo ala rokkuba tawode koppi makko ɗin ande e kulol rawa muslim wa rawayna en fillike anil imam ahmad ko ƴetta ahmadu bun hambali rahimahullah qala ɓe maki laysa li ahli sham alana yimɓe saami ɓen hadise wo ashrafa ɓurɗo teddude ɓurɗo moƴƴude min hadal hadis ha yetti oɗo hadis ko andi ngolen awlegoy o hadise ko ɗum woni ko selluɗo wallahu ala wa alam kala ko famini musidɗo julɓe alhamdulillah kala ko faminaki ande wona gandal woodi wona tammum kadi woodi wona nokkure mum yaajude woodi ko anniye yo diina islam kan yaaju hara komin abdoullahi kala sambi mbini embere komi wawi kon julɓe ɓen e diina islam kan waɗalan kerihum maɓɓe naftora ɓe e nder gurdam an naftoralan kadi kami maayi e fiiɓe ɗo julɓe ɗimmoɓe an musidɓe an e wonɓe gollande yimɓe ma wonɓe extérieur lagine ma wonɓe ka fulawaji ka burureji ka l'intérieur de pays tawno faala janngude diina mum kam faama kono tan ala ma haysi tan no woodi kono ɓe mara ko ɓe fiina ɓe haray ko anni e fiyo goto kala e ɓeɗo janngu ka woni ɗon ko alda e déplacagol ko alda e perdugol tan ko alda e ittugol ferewil si wona ferewil ngil ɓe yiɗi ɓe waɗani hoore maɓɓe haray ko ɗum ko naadela e mum yo Allah on tabintinan en baraji ɗin o yoɓiren aljannaji aduna e aljannaji lahara enen fof e zurriya men on min jannguɗo e onon jentiɓe e onon rewtiɓe e onon finiɓe wallahu a'la wa a'lamu.